JP bimeze gute man? Meze fresh kabisa. None se ko nta kintu uri kutubwira? Sha ubu ngubu narindi ku meza ubu ndasoje kumva ngo nabikoraga no gutapinga kabisa. Uri gupromoting ibiki se none? Hano minsi ndi busy cyane ariko ubu banga ndaboneka kabisa. Bright se yagiye. Bright arasimbutse gato yaraje. Bright official. Nawe ni umuvandimwe kabisa. Uri umufana ukomeye cyane ariko. Bright twaraniganye maze ni n'uyu wacu ni umuturanyi wanjye. Yego. Ndabona n'ikibasumba nawe yamanutse. Ikibasumba. Ubu nanjye ngiye kuba ngiye ndaje mu kanya. Agano bagomba gusaba agapera bakabimye. Akapera se wagatanga uri mu muhanda? Ntabwo byashoboka. Ngo baririmbire ariko bategereze ugere mu rugo. Ntabwo nagatanga ndi mu muhanda man. Aracyari kare ubundi live ndaza kuyitangira saa 6 z'ijoro. Akujya ushyiraho na cameraman. Haraba hariho kamera. Nanjye kamera. Erega wowe waje utinze ubundi kamera yahoze. Ngomba nagoswe. Banagoswe nayo nyiri kukihiringo. Kiringo. Sino. Uri muri no mihanda se harugurura. Bad boy bimeze gute? Ni fresh nari amakuru se man. Ko tuje cyane se man. Nakabibatayemo nuko ndi mu muhanda ndi kugenda. Ntabwo nakabatamo ndi mu nzira ndi kugenda. Noza nicaye nk'ahantu hamwe. Leta mbatamo nari. Iyi boro ni iki cyumweru kabisa ahubwo muyitege. Oya iboro ntabwo ari gakondo. Mushonje muyishiwe ntabwo ari gakondo tu. Ameze neza mano Ari. Sino. Yo. Banze mu mihanda ubwo nyine naha mu masaha ugiye live kabisa. Shewa nduze saa 6 ngiye live ya nyayo kabisa. Nagira ngo mbanze nshyushye abantu nka ba JP promoters. Abana tuba tubabaye kabisa. Narebi kabisa. Dusubire. Tubana mu kanya saa 6. Erni. Yo. Reka nanjye me na updating utuntu ubwo mu gasaa 6 turaba tuhabaye cyane. Poa narebi. Poa mujene. Hari utuntu turi aho ngaho ya